saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa 17 Werurwe 2021 kuri televiziyo y'igihugu ya Tanzania nibwo Vice President w'iki gihugu Madame Samia Suluhu yatangaje inkuru y'akababaro yaciye Afrika yose umugongo ndetse n'abanyatanzania muri rusange, aho yavuze ko Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia. Yavuze ko Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitavye Imana azize indwara y'umutima kuri uwo mugoroba. Hari hashize igihe cyenda kugera ku kwezi uyu mugabo atagaragara mu ruhame, ndetse hanatangazwa inkuru zitandukanye ku buzima bwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahamyaga ko arwaye COVID-19 arembye cyane, ndetse hari abavugaga ko ashobora kuba ari no muri koma. Gusa abategetsi batandukanye bakomeje guhakana ibyayo makuru, bavuga ko Perezida Magufuli ameze neza ndetse ari mu kazi kenshi mu biro bye. John Pombe Magufuli, umuhungu wavutse ku muhinzi mworozi utifashije, akaza kuba Perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015, yapfuye afite imyaka 61. Leta itangaza ko azize indwara y'umutima. Uyu mugabo yigeze gushimagizwa kubera uburyo bwe bw'imikorere burimo no kutaripfana. Yageze wabo umutegetsi utavugaho rumwe by'umwihariko kubijyanye na gahunda ye ijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Mu 2020 yatorewe manda ya kabiri, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinjaga uburiganya mu matora no kubatera ubwoba. Mbere yuko aba perezida yahimbwe izina rya Tingatinga, n'izina yakomoye ku modoka nini ikora imihanda kubera kuyobora gahunda yo gukora imihanda ubwo yari Minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse nyuma haza gushimagizwa kubera uko yitwaye mu kibazo cya ruswa n'uburyo yangaga bikomeye isesagura ry'amafaranga. Dore bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ubuzima bwa Joseph John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli yavukiye Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania mu mwaka wa 1959. Mu 1995 yatorewe kuba umudepite mu nteko ya Tanzania. Mu 2000 yinjiye muri guverinoma agirwa Minisitiri w'imirimo. Mu mwaka wa 2015 nibwo yatorewe manda ya mbere nka Perezida wa Tanzania. Mu mwaka wa 2020 yatorewe manda ya kabiri. Tariki 5 z'ukwa 10 2020 nibwo yarahiriye manda ye ya kabiri. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2021 hatangiye ibihuha hibazwa hari hashize icyumweru ataboneka. Tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2021 abatavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kwibaza aho aherereye. Tariki 12 z'ukwa gatatu 2021 Minisitiri w'Intebe Kassim Majaliwa yahakanye ko Magufuli arwaye, avuga ko ameze neza kandi ari gukora. Tariki 15 z'ukwa gatatu 2021 Vice President Samia Suluhu yahaye abatanzania intacyo za Perezida Magufuli, gusa ntiyavuga aho aherereye. Tariki ya 6 z'ukwa gatatu 2021 Perezida Magufuli yajyanywe kuri Jakaya Kikwete Cardiac Institute kubera ikibazo cy'umutima. Ibi ni byatangajwe nyuma y'urupfu rwe. Naho tariki ya 14 z'ukwa gatatu 2021 ngo yihutanywe kuri Mzena Hospital i Dar es Salaam kugira ngo avurwe biruseho. Tariki ya 17 z'ukwa gatatu 2021 ku isaha ya saa 12 z'ubugoroba Perezida John Pombe Magufuli nibwo ngo yashizemo umwuka. Kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ubwo yatangazaga ko igihugu kitakirangwamo COVID-19, uyu perezida hari kumwe n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta banyeza akamaro k'udupfukamunwa, bashidikanya niba gupima ubwandu hari icyo bimaze, ndetse bamera nk'abashwaza ibihugu bituranye byashyizeho ingamba zo guhangana n'iyi virusi. Muri Tanzania hari ugupima guke kandi nta gahunda zashyizweho zijyanye n'igikorwa cyo gupima coronavirus, bituma iki gihugu gisigara kimeze nk'igikore byacyo cyonyine ku isi. Ariko ubwo yarahizwaga nka perezida mu kwezi kwa 2015 muri manda ya mbere y'imyaka 5, Magufuli yasaga nk'umuntu Tanzania yari ikeneye, umutegetsi utanga umusaruro kandi udashobora kurya ruswa. Yagiye ahangana n'abayobozi bagiye bagaragarwaho na ruswa, yagabanyije gusesagura kwakorwaga n'abayobozi by'umwihariko bakorera ingendo mu bihugu by'amahanga zidakenewe. Yafashije abaturage, yarabegereye cyane, yasavuga ko ikimuraje ishinga ari iterambere rya Tanzania. Niwe wabaye mu perezida wa mbere wabashije kugeza Tanzania ku kuba igihugu gifite ubukungu buringaniye, middle income country, kivuye ku bihugu bikennye cyane. Ibikorwa bye bishyize imbere gutanga umusaruro byanagaragajwe nk'ibishobora gukora no mu bindi bihugu byo muri Afurika nk'umuti uyu mugabane wari ukeneye wo guhangana n'ibibazo byawo by'imiyoborere. Ku munsi wa mbere na mbere ku butegetsi yatanze ubutumwa bwo kuburira mu buryo bukakaye ko atazihanganira ibyari byarabaye akamenyero ku bakozi ba leta byo gusiba akazi ko bishakiye. Icyo gihe yari yasuye ibiro bya Minisiteri y'Imari abaza aho batari ku kazi bari baherereye. Yanacishije umweyo mu bihumbi by'abiswa abakozi babaringa abahembwaga kandi batabaho, imishahara yabo igafatwa n'abandi bantu abakura mu bo leta yahembaga.
yirukanye ku mugaragaro abategetsi bafataga nk'abamunzwe na ruswa cyangwa badatanga umusaruro. Rimwe na rimwe ibi yabikoreraga kuri televiziyo ako kanya birimo kuba. Yarwanyije ibyo yabonaga ko ari ugusesagura, akuraho ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya mbere mu myaka 54 yari ishize ibyo birori biba, ahubwo ategeka ko habaho umuganda wo gukora isuku. Mu gutangiza icyo gikorwa agaragara yandujwe no gutora imyanda ku nyubako y'ibiro bya perezida. Mu mwaka wa mbere wo ku butegetsi uburyo bw'imikorere bwe bwatumye ashimagizwa cyane, aba intandaro y'interuro yo kuri Twitter yavugaga ngo what would Magufuli do, ugenekereje nko mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo abaye ari Magufuli we yabigenza ate. Nubwo ubutumwa bumwe bujyanye n'iyo hashtag bwanyegaga gahunda ze zo kwizirika umukanda, nk'urugero ese nk'ubu niguriye ishyiga rya kijyambere nuko nkibaza uko Magufuli we yabigenza. Buriho ifoto y'isafuriya iteretse hejuru ya za buji. Abandi basabye ko abategetsi benshi bo muri Afurika bamwigiraho ubwo buryo bwe bw'imitegekere. Mu 2017 umwarimu wa kaminuza wo muri Kenya yageze aho asaba ko Afurika ikorerwa icyo yise Magufulification mu rugendo yari yakoreye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Ucishije mu Kinyarwanda ubwo yasabaga ko Afurika ihindura imitekerereze ikaba nk'iya Magufuli. Ariko kuva mu ntangiriro byaranagaragaraga ko hari igice kibi cy'ubutegetsi bwe, ko zimwe muri gahunda z'ubutegetsi bwe gahoro gahoro zari kuniga urubuga rwa demokarasi nk'uko byavugwaga na bamwe. Mu kwezi kwa mbere mu 2016 amaze hafi amezi abiri ku butegetsi, ubutegetsi bwe bwatangaje ko televiziyo y'igihugu itazongera gutangaza ibirimo kuba ako kanya live imirimo y'inteko ishinga amategeko igihe yateranye. Leta yatangaje ko byakozwe mu buryo bwo kugabanya isesagurwa ry'imari, naho abatavuga rumwe n'ubutegetsi babibonye nk'uburyo bwo kuniga itangazamakuru kuko bwari uburyo bwo gutuma leta ibazwa bitagenda neza. Bategura imyigaragambyo yo kwamagana iryo hagarikwa, ariko leta ihita ivuga ko imyigaragambyo yose itemewe. Mu mwaka wa 2017 Depite Tindurusu utavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'imyaka 3 waje guhatana na Magufuli mu matora ya perezida yararashwe arakomereka bikomeye ari hanze yiwe mu rugo. Bwana Lisu yashinje leta kugerageza kumwica, aregwa gukoresha amagambo y'urwango kubera kuvuga ko perezida ari umunyagitugu. Leta yahakanye ivuga ko nta ruhare na rumwe yagize muri icyo gitero. Mucyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yabonye nko kugabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ubutegetsi bwa Magufuli bwahagaritse ibinyamakuru bimwe na bimwe. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wo mu Bwongereza wavuze ko abanyamakuru bari bafite ubwoba bwo kwibasirwa. Ubutegetsi bwa Magufuli bwakomeje gushyiraho imvange y'amategeko akaze kandi adasanzwe, bushyiraho amategeko mashya agamije kongera amafaranga leta yinjiza anyuze mu masosiyete mpuzamahanga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu 2017 isosiyete Acacia Mining ishami rya sosiyete Barrick Gold yo muri Canada yaciye umusoro udasanzwe wa miliyari 190 z'amadolari ya Amerika kubera ibyo leta yavugaga ko itishyuye, nubwo iyo sosiyete yo yavugaga ko nta kintu kibi na kimwe yakoze. Urwego rwo kumvikana sosiyete Barrick Gold yagezeho yemera kuriha miliyoni 300 z'amadolari nyuma yo kugura sosiyete Acacia, nuko ishinga sosiyete nshya yo kuhakorera yitwa Twiga Minings. Leta ya Tanzania igira imigabane ingana na 16% muri iyo sosiyete ihuriweho. Barrick Gold na leta ya Tanzania bemeranyijwe kugabana inyungu zitasobanuwe zo mu gihe kiri imbere zivuye ku mabuye y'agaciro, buri ruhande rugatwara 50%. Perezida Magufuli kandi yagaragajwe nk'umuntu utarakundaga kuvugirwamo. Yashingiye imitegekere ye kuri perezida wa mbere wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere, iteka wahoraga ari umuntu wigenga bikomeye, kandi bibisa nkaho yabishingiyeho mu buryo yakoresheje mu guhangana na coronavirus. Magufuli yagize ati, data wacu washinze igihugu ntabwo yari umuntu wo gutegekwa abwirwa icyo gukora. Abashyiraho amategeko nk'aya yaguma mu rugo bamenyereye gushyiraho aya mategeko data wacu yanze. Aho yakomozaga ku kamenyero ka Nyerere ko kwanga inama yagirwaga n'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Uyu mutegetsi wagenderaga cyane ku mahame ya gisosiyalisti akaba atarabyizeraga. Magufuli yakuze mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nyerere, akurira mu cyaro cyo mu karere ka Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu ku nkombe y'ikiyaga cya Victoria. Avuga ko kuba yaravutse mu miryango itifashije byamuteye gushaka kuzakorera abaturage ba Tanzania. Mu kwiyamamaza kwe mu 2015 yagize ati, inzu yacu yari ishakaje ibyatsi, kandi nk'uko byari bimeze ku bahungu benshi nashinzwe kuragira inka ndetse no kugurisha amata n'amafi ngo nunganire umuryango wanjye. Nzi icyo kuba umukene bivuze, nzihatira gufasha mu kuvugurura imibereho.
nyuma yo kwiga yigishije umwaka umwe mu mashuri yisumbuye nk'umwarimu w'imibare n'ubutabire mbere yo kongera kujya kwiga amasomo yo ku rwego rwo hejuru. Yakoze imyaka mike nk'impuguke mu butabire bwo mu rwego rw'inganda mbere y'uko abivamo mu mwaka wa 1995 akajya kwiyamamaza kuba umudepite uhagarariye akarere avukamo ka Chato. Nyuma yo kwicara ku ntebe y'ubudepite mu buryo bwihuse yahise azamuka mu ntera agirwa minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo. Minisitiri Mama Ana Abdallah yari yungirije muri iyo minisiteri avuga ko uburyo bwe bwo kutarya iminwa bwibanda ku gutanga umusaruro no kugera ku bintu bifatika bwahise bwigaragaza. Mu mwaka wa mbere muri ako kazi yatunguye abantu ashoboye gukoresha umuhanda wari umaze igihe waratinze gukorwa unyura mu nyubako y'iyo minisiteri. Mu 2015 Magufuli yashakaga kwiyamamaza kuba perezida, bivuga ko yabaye umukandida uhuriweho na bose mu bakuru bo mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi rimaze imyaka 44 ku butegetsi. Ayo matora niyo ya mbere yabayemo guhatana gukomeye mu mateka y'iki gihugu, ariko Magufuli ayatsinda bigoranye ku majwi 58%. Mu 2020 yatsindiye amatora ya kabiri n'amajwi 88%, ariko amashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi yamaganye ibyavuye muri ayo matora avuga ko yabayemo uburiganya. Iby'akanama k'amatora kahakanye ubusabe bw'abandi bategetsi bamwe bo mu karere ko hakwiye kwigirwa ku mitegekere ye bwaragabanutse mu gihe yanengwaga n'abanyapolitike batavuga rumwe nawe, imiryango itegamiye kuri leta n'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Aba bamunengaga bavuze ko yari arimo akandamiza abatavuga rumwe nawe, hagabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no kunaniza amasosiyete y'abanyamahanga ayakoresha mu buryo bwa byangu have. Ariko nka perezida wavugaga ko ari umunyafurika ushyize imbere kurengera igihugu cye ndetse akaba n'umunyagatolika ukunda gusenga urwanya ibihugu bikomeye by'amahanga bishaka kumunga umutungo wa Tanzania, ntabwo yahungabanyijwe nuko kwamaganwa. Bishobora kuba ari byo byamuyobeye mu buryo yitwaye mu guhangana n'iki cyorezo. Imyitwarire izahora iteka igarukwaho ku bijyanye n'uko Magufuli habonwa.